lava Samoa malo le ngā lulu e tiu te mawhi au le nei aso. Ai alo mai o se whaapuponga fo ile nei o lau Samoa Taulogologo. Te moati a tātou tala. Po te tala alo ia nei le ofisa wha i tū malo. O le tū malo wha asale le anga numera tolu. Mo le wha ngā solo ino wha moe moe o polo keti. O le atina e ino i tū malo ta itasi. E beona wha ngatu ina mai e le malo. Se atangane nei o le ripoti mai atapu tailo kiti ona. O le wha moe moe o taunu u o le la audea o le ola. O se wa ainga mata ina ma le roto fia le sangi fia ai o tangata le tū malo o wha asale le anga numera tolu. Ile tae awana leila e pati e le tsala ina aloa ia. O le whale wha e tū malo a le afio anga. O lea wha moe moe sa amataina i le sisi ina le tanga vai o te tātou watu nuu. So ai mara sauni ngā lotu sa taitaina le sunga le whaiwhi autoia ina ia Ioane Biliamu Samoa. A wase upu wha le anganga. E tō matau ina ai le aunga mara wha moe moe o le so. O le minista tina matama i tai a tina e o afio anga maanga wheso tai. Afio nga le o talaki la mose te le sio. O le whaipule le tu malo, o soia komiti le afio anga mangaluenga, o le mamalo le afio anga, ma le loa le tu malo na awai mo le mauina le afa moe mo taua. Sasau no le afio nga le pulunu o mo se wha matalanga e winga i le ngaluenga, ma ia wha pe ai. O le whausia ina o le afani, o wha atu saina le whausanga i se fitu, e mana suai fo i le taunu umai o le tala le lei i Samoa, ma e angai e le malu o lo wha afisanga i tonu lava. O na mamanu e whaile mapine wha mau, o leo o mai o le tala le i Samoa. Whapea fo i mandisi o mai a sa wha o ngaina mo le taulaina o le wa a sa folau mai ai ali i Missionary Samoa nei, i le sa vale o le file mu. I le lua sa la wafe sa wha matuina mai e le malo i tu malo taitasi, mo le whatinoina o nei polo keti, o lea sa e se tu wha i le whatinoina o le nei polo kesi. Sa ia ta ua le ta ua whai o lea ngaluenga, e tu sa lea ma le tolu se lau ma le iwa afi, lua se lau ma le fast food iwa ta la. Sa whaaluina i le whausiaina o le nei whali, ma lo lato nono ta inga ina ia whausia ia le lei. O le rangolango sua ma le suasuani mai e nisi o kompani sa anga lei i isi o vaenga, mo le whaatinoina o le whale le tu malo. Ma o le matua o whaiva sa nafa ma le whausiaina o le angaluenga o le sofa ia ma se pa o sioeli. O se alo e whaasino i le tu malo, whaatasi ai ma le ele tise whapitoa sa waiaina mo li o le whale, le sofa ia le ala Biliamu. Na mo le mauina e nisi o sui le malo. A fionga i minista whaapea e sui le palimene, le wha moe moe ta ua, sa whapea fo i le patipatia fia e sui le tu malo lo lato ofisa wha e tu malo fau. O se polo ke se taua mo le manuia lau tele le tu malo. Taptele ki tiona mo lau Samoa Taulogologo. O le aso na nafi na whaatautai ai ma tā ngā nuenga whaato anga ma whainga whaiva. Isa la whainga ba anga ma le whaalapotspatonga o nafa mai tū tautau mawha le lanolangi. Le whaatino ina lea se a ongai whaavai. I lungo leo ina mai o whaamaumaunga whaafwainu mera. I whaonga aile me totia whaateknolosi. Ua tā ua o le Cobalt Toolbox platform, se atangane nei o le ripoti mea tapu tailo ki tiona. O le aso na nafi na whaatautai ai e le matanga luenga o whatuanga ma whainga whaiva. I se la whainga whapaanga ma le whaalapatspatonga o nafa mai tūtau ma whaalalangi. I le whatinoina lea o se awa onga, e whaavai i lunga o le awina mai o whaamaumaunga whaafwainu mera. E whaonga ai le metotia whaatekonolosi o tā ua o le Cobalt Toolbox platform. O nei awa onga e na o le aso na nafi sa whaatautai ai. Ma sama waina 411 noa anisio sui mai polokalame whaawau i tūtautau ma whaalalangi e awai ai, whaatasi ai ma sui mai nisio matanga luenga ale malo, ma whaalapatspatonga tuma oti, e awhi ai le matanga luenga o whaatuanga mwhainga whaiva, SBS, Andra, Koluse Momo, Caritas Samoa ma le University Pacifica i Saute e awai ma pue ina fo inisi o tumai mai le whaonga ina o nei awala i tutonu o ngā luenga e au ina ai wha maumaunga e whaonga ai le Cobalt Toolbox platform. O le Cobalt Toolbox platform o se seti o me whainga luenga mo le au ina o wha maumaunga o whanua le e mawhai e tangata o na ngā lue māti na e matu whaatasia ni whasiri e whaonga ina ai ko me piusa ma masini whe aveai. O le awa onga na whaatautaia i le whaamalusia o le anga waa o mtanga luenga, maana pa anga i le au ina o whaamaumaunga sao, i tau wala mai i le whaongaina o nei mea totia. E whasosoani e foi i tatono le whalawhainga luenga, e au ina i whaamaumaunga sao, e ati ina e ina i le o langa lue. Taptailo ki tiona mo lau Samoa Taulogologo.
Mo amata tufa nei nisi o afio anga filifilia mea whainga luenga mo le ngaluei no poloketi sa tusi tausanga i eile to umanga mo e popua ngā tia i se la whainga pa anga ma le malo se atoanga le nei o Larry Potsi. O ngā luenga whaanga sola to umanga mo e popua ngā tia i mo le manuia o tangata umai le ngata i la zawalo o sulu whai mai le to umanga o no le sawai na manisi o afianga ai o la jau na ia le sa ili ilia a wala e manuia ai do o mafio anga tawala atu i poloketi lo o whaasafua atu i tua i afio anga filifilia o resi talaina mo poloketi o nei poloketi o lo o whaatino le to umanga o se la whai ngā pa anga ma le malo Samoa o leo na ia lavo a wala e ati na e ai tupulanga e whai ma awala e te ea tuai sa wanga e awhia i whanau o sa wanga e awhia i tina mata maitai mai si lava i tu ai ngā sa wanga e mai ma waile soifua ma le aise lumana i manuia e mawhai o na maua mai ai o fōlinga fia sawa ai ai nisi o awhio angai le motu te leisa la whai o na wa whaasafua atu le tele ma le anono ai o loa mo le whaatinoina la tau poloketi sa talo sangaina o le awhio anga o tanga na tau au i ai moa vao ma iliafi sa ta pena ma whaatinoina fo i le au manga se whaafianga e whailoa ai le la tau langolangoina o le anawa tau le to umanga le puipuia ma le tau fia o sawanga i totono ainga le au talavo le ekalesia whaapotopotonga Kerisiano Samoa i siutu ma tau au alo ia i ai mo li e o lai le malo si ango le la po o solar lights sau noa le whaafianga inga i atalosanga hiti la e whaafetaia le afionga le peristene ma le ofisa mo nei a seta o le a whaongai nei whaamala mai le maota tatalo whaapele malae mo ta alonga le au talavou o le matou tautua tua vai maluaia matou whiangainga ai o le autu mo au talavou le nei poloketi o talavou e whaawawina le o la sauloto le whananai se kone mo lau Samoa taulongolongo. Lea whaia sina tātou mālolonga pupu o na tuitaliu mai lea mo ngangana whaaperitania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Talk about this. We both own a half share of the property. What are we going to do, Claire? Getting dressed might be a start. You have no idea what it feels like trying to keep the place alive on your own. In case you haven't noticed, we're all women here. Pack up your things and get off the property. I'm the boss now. Let's go. Wait till she has to gallop. Come on. Awane e misia lunga lo wala ata le EFKS TV i po so luo vai aso taitasi le pol kalame ba ili le anto ponopona le afo le valu le afiafi
Le youth debate ole nei tausanga po le whaafina wai le vau tupulanga talabou o le afina mai ai le pulenga whangaloa ma le pulenga le pata. Po ai o le a sola ma le sampini o le nei tausanga awa ne e misia ua mawhai ona awina atu ona o le langalanga mahalo si mai le company le set Ofisa o whainga palota Samoa na rento ma le matanga luenga o le soifua malolo ina i le vaenga o le whaatau ina o le suasu suotina. Keep watching on TV2. Good evening, Samoa. Here's your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, Fa'asana Le'anga number 3 constituency officially opened its district committee center today. Here's more from Taputailo Kitiona. The Fa'asana Le'anga number 3 electoral constituency officially opened its district committee center today with the Ministry of Women and Social Development, Honorable Leo Talaki Lamosi to the seal, the Member of Parliament of the District, the Deputy Prime Minister of the Ministry, the CEO of the Ministry of Women, Dr. Mema Motusanga, as well as guests and members of the district to witness the event. The opening of the center was started by raising the flag with the Samoa national anthem, followed by the ceremony led by Reverend Atnayuan Niviliamu Samoa. The representative of the district committee, who is also the chief project officer of the district, spoke on behalf of everyone to say a word about the opening of its district committee center and a word about the project. He emphasized that the funding of the project was started by the cash amount of 200,000 released by the government and the cabinet for district projects. The amount of money spent for the district committee center is 309,249 tala. This important event was witnessed by some members of the government, the representatives of the district. Also, the villagers were so excited because of this district center will help the district and everyone. Subtile Kitiona for your TV2 News. The Ministry of Agriculture and Fisheries, in partnership with the World Food Programme, hosted a one-day training program yesterday based on digital data collection and data management using the Kobo Toolbox platform. Here's more on this report from Taputailo Kitiona. The Ministry of Agriculture and Fisheries, in partnership with the World Food Programme, hosted a one-day training program yesterday based on digital data collection and data management using the Kobo Toolbox platform. Participants from several relevant government agencies and non-government organizations, including Ministry of Agriculture and Fisheries, SBS, ENDRA, Red Cross, Caritas Samoa and the University of the South Pacific, had the opportunity to be trained by experts from the UN World Food Programme on digital data collection and data management using the Kobo Toolbox platform. The Kobo Toolbox platform is a suite of tools for field data collections, which allows the users to develop and deploy questionnaires using laptop and smart mobile devices. The training aimed to strengthen the capacity of the ministry and its stakeholders on data collection and data management for evidence-based policy advice, policy formulation using the Kobo Toolbox tool. Subtile Kitiona for your TV2 News. The Samoa Victim Support Group has now distributed equipment for Joseon villages for the running of their Joseon projects. Here's more on this report. The Samoa Victim Support Group is working non-stop in its ongoing program, also the running of its projects and the distributing of equipment to Joseon villages that has registered for the project. The Samoa Victim Support Group visited the Big Island of Savaii to hand over equipment for the Joseon villages to start off their project. The CCCSU2 received solar lights which were received with thoughts of thanks from Reverend Talasanga Hitila. The village of Tanga received cross cutters and chainsaws. The village council expressed their gratitude to SVSG and the government of Samoa for the presentation of these much needed resources. Lefana Naisikone for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. We'd like to acknowledge the continuous support of the Samoa Water Authority.
Have a blessed evening. Good night. Male wha iunga le nalo Samoa Taulogologo mo le nei afiafi, mo mole le whaataitele le pulenga o le swawai mo le langolango ino lau Samoa Taulogologo. Manu ia tele le afiafi, tō whāsoifua. Tama, e eise me o whale tonu